Jesu Kristu uyinkosi. Nginibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu hlangana bingelele obaba omama abasha uSunday school. Siyathoba kakhulu uNkulunkulu esithandile wasenzela umusa ukuthi sivuke namhlanje sibe kule ndawo. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi singabakhethiwe ukuthanda uNkulunkulu. Enhlizweni yami kuvuka nje iverse elilapha kumaHubo chapter 53 uverse 2 wakhona othi uNkulunkulu esezulwini uyababheka abantwana babantu ukuthi ukhona yini onokuqonda ofuna uNkulunkulu. Senzele lo musake bazalwane ukuthi uNkulunkulu esezulwini uyawasibheka wayesesipha ukuqonda ukuba sifune yena. Sifuna ke uNkulunkulu bazalwane akikho ukuthi sithanda ukuhamba isivakasha kodwa senza lo msebenzi ukuthi uNkulunkulu usibhekile waba nakho ukuthi simele sibe nokuqonda ukuthi sifune yena. Sifuna yena efakazile sibuthola la sibuka uNkulunkulu. Ekulaleleni izinto abantu abayishoyo sithola uNkulunkulu. Izwi nezwi elisho uSunday school lisenza sifuna uNkulunkulu. Yilokho nje silaka namhlanje ukuthi sisonke sihlangene sifune uNkulunkulu. Siyanthanda ke bazalwane Jesu Kristu inkosi.